دعای ورود به بازار. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس هنگام ورود به بازار این دعا را بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله متعال برای او 1,000,000 نیکی می نویسد و 1,000,000 گناه از او پاک می کند و 1,000,000 درجه او را بالا می برد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير وهو على كل شيء قدير.